celui qui viendra, il va frapper. Parce qu'après moi, celui qui viendra est appelé justicier mondial. On l'appelle Nkwatulendo, ça signifie être puissant. Mais les grands initiés, là-haut, l'appellent tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas été averti. Donc j'avertis l'Occident. Qui me voit maïlo suicide. Makesa mambe lukeba. Qui voit maïlo suicide lukenga kyo. Bana bambe lukeba. Qui voit maïlo suicide lukenga kyo. Kangwa Kongo lukeba. Malongi ilu suicide lulandamo. Bamayala ba Kongo lukeba. Makesa mameka vola diakako. Kimwa matisi di makesa. Bundu dia Kongo ye bundu dia mayala. Lubunda mpandulu na mona. Ngizulwa meyi nakala yaki kwa mpeno. Ngitingila ku Congo TV, NKTV en sigle. Ngitingila ku Congo TV, NKTV en sigle. Notre chaîne YouTube à votre service. Notre chaîne YouTube. Nous avons lancé une opération Sauver Ngitingila ku Congo Télévision. Cette opération, c'est juste $1. $1, vous allez voir nos coordonnées, nos numéros. Vous nous envoyez ça à travers Orange Money, bien Airtel Money. Ça sera une bonne chose pour nous. Vous qui êtes aux étrangers, si vous nous envoyez par, je ne sais pas, faire aussi la publicité de toutes ces agences-là, mais envoyez-nous juste à travers toutes ces agences de transferts. Ça sera vraiment une joie immense pour nous parce que nous sommes vraiment limités. Nous voulons juste professionnaliser ce que nous sommes en train de faire. Quand même il y a des reproches, des remarques à gauche, à droite, et nous sommes aussi nous sommes en train plutôt de recevoir toutes ces remarques, mais si seulement vous envoyez des remarques et que vous ne voulez pas soutenir, et nous n'allons pas vraiment arriver jusqu'au bout. Opération Sauver Ngitingila Congo Télévision, juste $1 ou plus, ça sera vraiment très gentil. À votre service, Ngitingila ku Congo TV, qui la musique ya Beto Makesa Mabundu ya Congo, Beto Nkango ya Congo, ye Beto Babusu Lukina Munja ya Mvimba, Lulanda, Ngitingila ku Congo TV, NKTV, Mubisalo. Ingeta, par exemple, Congo Budiakala Congo, Kalavovo. Tekila mwana Congo baka provava yuti dia bantu, mwana Congo binda mene mukiza ikisa. Kiza ikisa dizolevova, vova kombaku, luvela ngudiako, luvela sediako, mboku na manisina muyenge. Lelo mbakidi kazu mwona yayi, komba meneki ya la lusila, ngudia mina vula nanga, kasi sedia mina vula mimi nene, savo mono mwana ungena, fumu nanga, mwana mimi nene, bambute bayaya, milandi na nyonso na Ngitingila Télévision, yenge kieno mutatu kiamase. En tout cas, merci beaucoup, vous qui êtes attentifs à notre chaîne. Je voulais juste vous dire, nous sommes en direct du Palais Royal. Aujourd'hui, c'est une journée inoubliable, une journée qui marque l'histoire de notre pays. Nos ancêtres ont versé le sang en date du 4 janvier. Admettons que cette date, c'est ce qu'on a dénommé martyr de l'indépendance. Alors pour nous, les Bédéquins, nous sommes Bundu ya Congo, nous sommes une grande université, nous sommes très très proches de ces ancêtres, raison pour laquelle cette date pour nous, c'est une fête. Cette date, nous la commémorons pour que nous puissions rendre gloire à tous ces ancêtres-là. Alors je vais vous faire visiter les activités du Palais Royal. Nous sommes au Palais Royal, et c'est le Mikengi que vous voyez, bien doté. Bientôt les événements vont commencer. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un commencement. Ça c'est le Palais Royal depuis le mois d'Ansemi. Je crois que tout sera très bien. Toute la diffusion sera vraiment assurée. Je vous signale que je ne serai pas seul. Il y aura encore la RTNC,
radio-télévision nationale congolaise va encore diffuser cette manifestation en direct. Donc ceux qui ne sont pas présents ici, vous aurez quand même vous aurez une facilité parce que la RTNC sera avec nous. Alors ici, vous allez voir que c'est le Foufoudia Congo doté une nouvelle tenue, nouveau uniforme. Donc on ne badine pas. On ne badine pas. Ici, il y a le travail. Alors nous avons un seul Bundia Congo, raison pour laquelle nous appelons tous les membres de Bundia Congo, tous les élèves, tous les disciples des grands maîtres de rejoindre le palais royal pour rendre gloire à ces ancêtres-là. Le 4 janvier, purement une date historique, et le 4 janvier 1986, c'est une date aussi inoubliable pour Bundia Congo parce que Bundia Congo a été rendu officiel à cette même date, le 4 janvier, mais les années diffèrent. Le 4 janvier 1959 marque l'indépendance, mais le 4 janvier 1886, c'est la sortie officielle de Bundia Congo. Donc aujourd'hui, vous allez devoir suivre les événements au carré, même à la 3e puissance. Nous allons célébrer la date qu'on a inaugurée aussi, le Congo. Cette même date, c'est la date officielle de Bundia Congo. Bundia Congo a été publié, rendu en public en date du 4 janvier aussi. Et le 4 janvier 1959, cette date, nos ancêtres, leur sang, ont coulé comme de l'eau, raison pour laquelle les disciples de Foumouanda Semi ne peuvent jamais oublier cette date. Et le Foufoudia Congo, en activité, de nouvelles tenues, ça c'est l'œuvre de Mbotam Poutou, le CMBO, le leader de Cap de Rolando. Et je vous annonce aussi, vous allez encore regarder, voir comment est-ce qu'on va rendre le petit livre de Dikala officiel. Donc Dikala se vend à $12 et l'autre là qui a été corrigé par Foumouanda Semi se vend à $10. Ceux qui veulent palper la réalité, je vous invite d'acheter les deux et vous regardez page par page, vous allez voir qu'on n'a rien modifié. Donc nous sommes Ngitingé la Congo Télévision, vous qui êtes à la diaspora, vous qui êtes en RDC, nous vous demandons de nous soutenir parce que notre travail est vraiment, c'est un champ purement large. Donc je vous invite, nous allons visiter un peu quelques gens déjà qui sont arrivés parce que l'activité, bien les activités vont démarrer à une première date bien programmée, à 9h juste. Il y aura l'arrivée de certaines autorités. Donc c'est ça, Ngitingo Congo TV, toujours en marche, toujours au travail. Nous allons montrer aux yeux du monde entier que la date du 4 janvier, ce n'est pas une petite date que nous devons oublier simplement. Donc voilà, ça c'est le palais royal. Nous sommes maintenant à l'intérieur plutôt, nous attendons l'arrivée de certaines personnes, même certaines autorités. Ils vont arriver dans peu de minutes. Donc nous vous diffusons ce grand événement en direct de la RTNC. Vous allez regarder ce qui va se passer ici. Mais en même temps, nous sommes aussi en direct sur Ngitingo Congo Télévision. Donc c'est ça. Ce qui n'est pas encore, bon, les gens qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne YouTube, je vous invite de vous faire abonner car ça sera un meilleur choix. Nous sommes au Palais Royal. C'est ici que nous, Mwanda Semi, le leader charismatique de Bakongo habité. Son corps est à la morgue des cinquantenaires. Son esprit est ici. Son esprit est partout. Se trouve Bundia Congo. Donc, nous allons vous faire visiter le Palais Royal. Et puis, lorsque les événements vont commencer, et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà.
makambo ezala bien te le 4 janvier makambo na visa cool atuka na bonzambe ekende penza malamu bino mutu boza kaka o boza miso okangama boza miso ofungwama papa se ateki biso bino bo comprendre ka ateti lelo bo comprendre ka ate pe o azu comprendre ayebake ngakuna zaka na kesa awa te mena koma kesa ya awa poni ndala comprendre makambo papa yebisaki nga déjà bien avant yango moi na fandisa on akata mutema na ngai boya oti kolanda te bilanda landa ya mabe yoka mate ya oba pesi yo yango nde eza déjà Okay. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter l'intervention géniale, savante de cette grande dame. Donc nous sommes là. Ça c'est le palais royal, un palais purement mystique. Voilà, je reçois tout de suite. Il y a un notable de la vie de Matadi. Mbutangunda yenge kyako yenge mbutamuntu vumo ukisonga kwako ingeta mono mbutangunda ngunda ngena mwana nanga mfumo nanga bambute baya yenge keno mvutili vofulka yenge mota une grande surprise. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au palais royal? Oui, justement Marie, nous croisons dans les couloirs parce que je suis en route pour aller siéger là où se trouvent les amis. Et subitement je vous ai vu dans les couloirs. Nous sommes venus promulguer le Dikahala. Ça, c'est le premier point à l'ordre du jour. Et en dehors de Dikahala, nous sommes là en honneur pour rendre hommage à Mfumu Mwanda Ntsemi qui nous a quittés. Et ici au Palais Royal. Et je demande à tous les amis qui traînent encore ailleurs, qui nous rejoignent, qui puissent pas faire passer leur temps inutilement ailleurs. Parce que ce sont le temps perdu. Donc la vérité est ici. Merci. Merci beaucoup, Fumo. Les messages au Matadi qui ne veulent pas venir au Palais Royal et les messages au Matadi qui continuent à semer les troubles. En tant qu'un grand notable, vous avez dirigé les partis politiques pendant beaucoup d'années à Matadi. Je crois que tout le monde vous connaît, tout le monde aussi. Vous êtes capable de les maîtriser. Quel message pouvez-vous adresser à votre population matadienne? Merci. Ok, mugetu bana kikongo aleta samu na tomekuma na etapi ya kutubila bapanga mu bato mbanza matati. Bampangi mu bato mbanza matati. Beto nyonso babeto wadisa beto na Mfumu Mwanda Ntsemi. Ya mugetu baka toke ba élève ya Mfumu Mwanda Ntsemi, ba élève du grand maître. Ntangu ya distraction ya kediaka ve. Beno bika vunuka de gauche de droite parce que munu mugetu baka mugezo na ko rassembler bato. Beno rejoindre beto bana rejeter mutu mosi ve voilà. Beno kuiza tokuma mutu mosi parti to di bundu yake vuana na mintuadi sinao mais si mintuadi sime pesa lutumo ina kia kufuana kana ve malongi metuba bagetu manaka ya uve bakela andaka place ke mwinda place ke kedika place ke éclairage kwa kutomekuza mona oui Dikahala kele na bilotika ina sonika ka longe ya Kongo ya kele na écrit ya ne mosi longe ya Kongo metuba ke après munu benoke bikanda benoke s'organiser na kusola mintu hadisi kasi mutu kena tambudisa mambo ya yake mutamputo beto nyonso toke obligé kulanda mutamputo to sala to kuenda menana etape ina yankaka kelanda na ntwala ya kilanda ba etape bansodolo bavwana na gauche bavwana na droite tovukana tovanda mutu mosi samna to continue vita beto ina mebikela beto Mfumu Mwanda Ntsemi matondo Fumu tuna kufutukla diaka muda ya mama mankaka matondo ngena kintu adi tona yeno mutamuntu ngeta Fumu. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Merci. Voilà, nous sommes toujours au Palais Royal, un palais purement compliqué. Attention, il a fouillé. Mais voilà, tout le monde qui dit il a le fouillé. Fumu yenge Fumu kwete nina koko oko vinga kya Mfumu Mwanda Ntsemi. Fumu kiki tukulota kwa ngiti mona ngiti wa mazu kuna bateli kuna basekole kima mtilota kwa Palais Royal. Oh non, tout se dit que ça en 15 le 4 janvier tuzi devoyi kalanga 15 kia ndombolo ya Kimpwanza kwa beto ba Congo ye bandombe babo kati kwa Congo ya RDC landi la diodio yena pe lumbu kia vaika bundu dia Congo vayuti le 4 janvier quand il y a kalamu 1986 hein, la date officielle. À part ça bunu kiaki tuna
diaka yenkinzi wankaka samu wankaka kukuda medeva zulu mvaikulu ya nkanda dikahala ibonso bobo matondo tunavutuka diaka après parce que biuf bila yeto bia bingi kabila voilà matondo notre caméraman oui matondo nous avons encore un grand homme à côté vuta yengi kyako yenge mbuta muntu ugisonga kwako nelulunda mo sakibanza mfutila mbenza yenge diaka vuta kiese kyako mulumbu kya wono bweke nina en tout cas kiese kya tomazanga manatemo matuti kadi uno kiki na lumbu kya nene bonso utekeleza isa mbuta utekele baka kena lumbu kya ndombo la kimpwanza kwa beto bakongo kadi bambuta zetu muntama batengo la menga mpasi votwa baka kimpwanza kikina yeto kimpwanza galuyalu yekena mpe lumbu kya vaika bundu dia Congo mfumu wetu ne mwana nsemi imulumbu kiki kya le 4 janvier 1986 bundu dia Congo dia Vatika vayuti yetona vava non seulement muzifeti zozo metwena mpe mukati kwa nkembo kakifuidi dia kabo parce que mfumu wetu ne mwana nsemi wamene kutusisa twakele mukifuidi melandi la bilumbu makumaya katona dia kama mukifuidi ko twena mukembo donc savo minkinzi mayingi mivuka ne mulumbu kya uno imobila kyokyo tuizidi mu vinga kya mpila ku Palais Royal Antolo fumu tuna kuvutukila jambo bio kaka totonde lengeta. Merci beaucoup le petit donc l'ambiance est immense au Palais Royal. Le palais des grands maîtres les moines c'est vraiment grave. Voilà, Mboutakota. Voilà, ça c'est la salle de conférence. C'est ici que certains matadiens ont passé nuit et beaucoup d'autres personnes qui sont venues dans beaucoup de coins de la RDC. Donc tout est vraiment bien assuré. Par exemple, depuis la salle qui salue, bon, sont prévenus à côté de là. Nous n'avons pas, je ne sais pas, un chef à suivre, un chef dictateur qui doit me dire qu'il y a la Kalakundambu. Non, je suis la presse d'investigation, Boumbu de Congo, Boumbu de Biolé, pour dire ça. On va à l'extérieur, Nkengi, donc ça va vraiment, ça bavarde là-bas. Voilà. Voilà, ça c'est le Nkengi, Fufoudia Congo, qui salue là, qui salue. Le tout le monde a pu la bête qui salue. Quand ça kako, on Palais Royal. Côté le coup là, je vais aller voir Kaka. Mais l'ambiance de Nkengi est immense. Voilà, c'est bien. Donc quand ça kako, il est bien pas. Donc babi de la quoi au-delà de 500 Nkengi, baga kwa kufumu. Et puis là, le monde a qui salue mettre ça gavé. Donc ce n'est pas un travail, je ne sais pas comme ça, mais c'est un travail purement intellectuel. Voilà, voilà, ça c'est le Palais Royal, mystère du Palais Royal. Les gens viennent, de Tukuiza, ou Mosi, n'a pas inondé, et on va ajouter encore Biandou. En tout cas, ça c'est la visite du Palais Royal. Et vous allez comprendre l'Europe qui est malicieuse. Oh, le surtout, aussi si vous n'êtes pas Moussa les Amakasi. Visite à Palais Royal, regardez la Chobo, on a quitté les chouchous. Donc, c'est vraiment ça. Donc, au Palais Royal, Talaba Chobo, grand maître, Yémogo architecte, Yémogo Moutapé sa plan haut, Talaba Chobo, Palais Moko Kaka, Tala, côté toujours Bima, donc la galette au Bima côté, tout le monde qui est derrière, tu vas équiper, voilà, tu vas équiper. Tu vas équilibrer diaka, voilà, tu vas équilibrer diaka. Alors tout le bagage pour moi, c'est pas mon programme. Donc après tu vas dans programme parce que c'est enlever les rideaux. Quoi. Pour moi quand je le vois pour moi, là, tu le bagage pour moi c'est vous ça quoi. La joie est immense, c'est ça. Par exemple, il y a une femme. Ngeta mono ineluzingu bazola mumpangalaza ngena mu sweke wambanza matadi tukiri ku matadi toiziri kukinzi wau wa ngonde antete kaya inkinzi watia mukina menga mba kulbeto kumvita mbakula kimpwanza kyantete onsobobo ngena mpenganga ibonsobo tuvuatiri bishundu banganga za kinlongo kanganga za nkisiu kansi nganga za kilongo cha Kongo
bonso bobo tuna munsadulo zeto kadi fuluki yaki ivinga kya ndondi wa nsilulu batuna chini malongi mampimpita yandi kutusisidi mkisunika zokimpezo na yetu ilina kafena diambuko ditufijisadira tufiti sumbukila vinga kyaki kalufulula kinzamketi vavalo nina tekyadi kakavo bukenamo tantani bitebeto kansi yani mosi lo ya Kongo yani vo nsiya mantela kaisatu kangako imvalangani kadi sanga mvalanganyiko dina ngwiza nika kamutunga kadi beto bakongo salukia kyetu kena mukinzonzi bambote basisa diambo budye na singikanda ninga kanza katabukako tubinda mane vuanda salia kinzonzi mutaye tulata wizana tasunga sana twasiama sana kansi kamena sana kitandu ko mukitandu ndungu nkatu kadi ngolo za nganu mumaza kaza betu bakongo mpeve ya mika nyambwa fumukimbangu yandivo kimpoanze kentitsike bakama kasi sikia sumuna demo dianki ntandu vaikiri va mwelo sika vutukira vanela kimpoanze kyanzole sikiza kanzi mvita ngolo benzi nakala ntandu lenda kuanite kanunga kanzi vasimuna sikafuiswa nsoni mono inde nanga katunakala kuti voisa bambuta mbumba bambuta matai kanzi katwena sala teka Kongo ni mako katwena kubasisa mukinsiona ko sitotata manakala yao mukimpeve kanzi mbakwe kimpanza kyanzole kiaji jambura kimpanza kyantete boyenda mbundele ubote kanzi kabona kuendelea mpamize tumingizilako fumukimbangu timovufa mamo masila tatanzama kumena lona ku Kongo dio imusambila mukedika kya ntima yejatira muzola kwa ntima kuti tumavo zola mfinangani aku muntima ku bonso ngekibei ibonso bobo vozola ku kondolo mamonso no mpamba mu mpamba elina tubana basedi musinguli musi tutunga zola kivuta nunga mumvita ya mpuluso ya kanere ko tunavuta kwa muda simple bref historique ya l'homme qui a 4 janvier mais tu kwenda tete kunima tuna kuvutukila muda wa kutuvana on veut dire au sens le 4 janvier parce que le 4 janvier au Burundi Congo le 4 janvier 1959 c'est très important cette date le même 4 janvier 1986 il y a aussi beaucoup de choses là donc nous allons revenir mon Thomas Songa diaka kwankangu mamplayai matodo fumu vana fiti yengi kwa batu yenge keno kumbo amene di wantesa mampuya mfumo laza mwana nsako yenge kwa babo munza wa mvimba yenge bafulukia mbuda kwetu kididi ye nani wena mbunde Kongo ngeta mononto kidi kumbanza kimpese ngena mfumo kinlongo yakikai kya songololo omumo simpe mukabudi abanganga za nzambi longu tevana kwa batu kukipese kuna minkolami longu fitu kubavana mama play kilongu ifumo mbuta za bantu malongi mangetivana kwa nkangu wa wakikai kya songololo evo mbanza kimpese bakulu betu bavo mpevi ya zola buikondolo kwa bantu mamoma lenda vanga mena wani mampamba isavo tatunge no zola takatele no mpevi ya kitantu kidivo twanunga mumvita mpuluso kanda ya Kongo kitantu kachana kwa ndandoko kadi twena bana basedi mosi ngudi mosi pevi ya mika membwa iyo inungisanga nkangu iyo ngiti lomba kwa nkangu awo wakikaja songololo yimbanza kimpesi matondo bene matondo ngangalele fumu ngato puva ugisonga kwako ingeta nkumbami nedavanga mantomi fumu ndamba mwana kimumba mbuta yenge keno yenge bafulukia mbota kwetu kididi ngena ni mbundi Kongo mono ntugudi ku commune ya Masina ngena president communal ya Bedem Masina ngena mpe fumu ziko wa Masina ngena daga mukabude banganga mbuta bu kuru kumbeno kuzidu kwa mudemde kyam mbuta betu kumasina tuna ye mfuma kilongo ya Masina
En tout cas, bete buta kamba vo. Te kila mukuvuta kumbeno, pamani santite mvola ngani yao yoyo. Kadi beto takota mubundi ya Kongo, kamu mulutumula muntu ko, mitakota mubeto kibeni. Aloka vena muntu futu kutukamba te ibuya, ibutu mweni mvola ngani tuvuendi. Puti landa, beto malongi to landa. Aloka waku tuizidi kunzo anlongi, waku kuna mambo malumu biabi, idina tuizidi kwa kumbeni watu kuwena ngako. Tepu mama buile katalue kumbeno ko. Ingeta. Tondo fuma me. Nanga fuma gilonga fona kiza ipi vana longi. Ngeta kumba mene samundembe fumu tsundi malaki kumba yenkineka. Mone fumu akindongo kezi kwa masina. Mone musuke me fuma zikoriame. Tokota munda kongo kamunsura munduko munezo tataba kubakulu batusiki misakutulu kalitoka la yempeve mvulu za Kongo. Totala kombi kinkolena buna kaga buka sika makutulu yanabo bafudisa sana bina koko bonkambe bina koko betu do tasitri sa sana to yentumwa abuntu mo kanere kayitu mukisuniko kasi ko mafwa siku ko mafwa donc tayitu tukuzila ko kidevo to kemisa mfumweto na te lumbu kinafona to kuntula wa fulu kikafuka fwana buna tena kintanti bisimbeno ko betu bo makesa kasi kitulomba zolo akafurikisa kidevo totongo bulete kadi bina komba bete kutumona wonga kasi buto sala ke muna kinta bun sabe bete beto tatse baka ngolo mukutunu wanse kutununga etulomba kampangizeto to asima sale moko tukatla mpeve kimuno kwamba so meti salama bayolo mo se mpeve kimuno kwamba beto utuvata mpeve kivya vulu za Kongo katala mpeke ki etala ki bete kibeneko tatala Kongo komke kolena utunavata mpeve kimvuluzie beto bavo sito kivila kana yetala ka Kongo niyo ozo professeur sukeni tunavutuka jana yenge fumu yenge songa vakati kwa kamera yetu mono nkumba membuta mumpanga nzambilanda mu ngudi anu na muluvila la kimbenza sanu na muluvila la kyanga na ntsundi ina mungu na mfumu mbenza mwana kyanga na ntsundi bambuta yenge diaka nani wena mono ngina nganga ya kindongo mukabudi adida banganga kwata twatwado swa kwa mbutandembo tugede ko vulada kingasani usiku da kya kwanza foto na fotoka tela ne batasieno ngwame mbuta matini udiame musilu bila ki wati kwa sediame musilu bila ki sengele dina ngena kwa memwe kimpwati kisengele mamuto ya yenkeno yenge diaka yenge mtatikia mase ngeta bonso uzabididio unukiaki kena lumbuki antalubeni mkanda wa moyo wa kinkuluki ya kandida Kongo mbokipe mkanda wa moyo wa kinkuluki ya bundu ya Kongo wakiunukiaki situbwe sadia kadi lumbuki ya kena antalubeni tunasina kaladia kalu Luselwampa tunasomika ya luzingu la bundu ya Kongo. Makisa nkembo idina unukiaki betu babo katu yeko swani ngindu zeto tula ngindu zeto bakimosi mudia nkembo enzi tusu ya lumbukiaki kele 4 janvier. Idina tekla muyantika malazin sikudu kusunzo elevana kilivo betu babo tukala muningu mosi sulu sungula musamuta edizimbila kambila fumwanu kombila nkwatulendo mbila lutanu nu tufunino sadila bonso twatambula dio ukilongo ya Kongo savo lutanu lwa bundu ya Kongo bundu ya silu mboki mumbila mfundu lumpe nsobolo na koko tufunina kyo ekitula kyo ntwa sak munu kwa betu muzila Kongo munkumbwa fumo etone mwanda Kongo tulombele bo ingeta kumbwa tata nzambia mpungu bikango asimbia ntemo izaza zoma nsumu kunuza zo zenaba fulukiaki ebika mele ntemo niza mavota kyo ekitula kyo ntwalu sakunu kwa beto muzila Kongo munkumbwa fumo etone mwanda Kongo tulombele bo ita ibobo tatumbila simbia mvita ndono kasimbia mvita yunungu la tata nzambia mpungu ya kulumuka mukongo sikameno babo ganunga mugulu za kanga jeto lukamba sana o rubabo sono
mundu ja Kongo izali kama Tubakulu babo kuna bangala Ebeno kumula zaye kulwangupe mundu ja Kongo eti kulubokila izali kama makesa mamo Tubakulu babo kuna bangala kumula zaye kulwangupe mundu ja Kongo eti kulubokila izali kama makesa sikameno eno babo nanunga mukulu zakanda jeto lukama sana lubabo sudu mundu ja Kongo sikameno eno babo nanunga mukulu zakanda jeto lukama sana lubabo sudu mundu ja Kongo izali kama lubisindi bya keto beno babo kebana bibulu yebimeni na pe luke bangatia mazaye mupepepe mundu ja Kongo izali kama lubisindi bya keto beno babo yebimeni na pe luke bangatia mazaye mupepepe mundu ja Kongo Sikameno babo nanunga mukulu zakanda jete lukama sana lubabo sudu mundu ja Kongo sikameno mukulu zakanda jete lubabo sudu mundu ja Kongo izali kama Bitusu kwa batata bapungu tuleno Manda Kongo sindiketo Mwela Kongo teti kulusi kafe Mbembe Kongo kwa mase Bitusu kwa batata bapungu tuleno Kongo sindiketo Mwela Kongo teti kulusi kafe Mbembe Sikameno Babo wanunga mukulu zakanda jeto lukamba sana lubabo mundu ja Kongo sikameno babo wanunga mukulu zakanda jeto lukamba sana lubabo mundu ja Kongo izali kama Simbi bya lunungu tekilomba famase ongodira toto wao awini ndombe wetikwa moswa beto tangu zazo Simbi bya lunungu tekilomba famase toto wao awini ndombe wetikwa moswa beto embando Angojira toto watamu masule Kapoloto angojira toto embando Usani bapika kukuza kaya Usani bapika Kapoloto ida angojira toto watamu masule Iza Kongo jira toto wao Simbi jakimbuki tekilomba famase Ila ni tuzeto Tatu Otikwa misanta Mugazo Anguza kuweti sakana na bio Simbi jakimbuki tekilomba famase Kongo jira ni tuzeto Otikwa misanta Mugazo Bangu vya kuweti sakana Emande La poloto Ongoji la toto Tatamu masule La toto Emande
dila toto Tatamu mazule Sila poloso Ongo dila toto wao Simbi bien vita tekilomba famase Ongo dila vita zeto Tatu wetinwani santangu kazo Elubu vamukale na jakato Simbi bien vita tekilomba famase Ongo dila vita zeto Tatu wetinwani santangu kazo Elubu vamukale na jakato Emande Akange ebeni wakisila poloso Ongozi na kote Tatamu mazule Ila kote Embande Tata ebeni wakisila poloso Ongozi na kote Tatamu mazule Wiza Kongo dila toto wao Keti jena yeto wiza kakulano Ingiza kino kotoro Kuno mona siko moso ya basiki misaye Nungisa mungita yai Keti jena yeto wiza kakulano Ingiza kino kotoro Kuno mona siko moso ya basiki misaye Nungisa mungita yai Emande Otaka Ebeni watusila poloso Ongodila toto Watamu masule Ebeni watusila poloso Ongodila toto Emande Otakange ebeni watusila poloso Ongodila toto Watamu masule Sila poloso wiza Ongodila toto wau Akesaka Ngeta mulizitula lo tunafuka mabeto babo Tuvane nonsi tusuka fumu makongo Tuvane nonsi tusuka fumu makongo Tuvane zitusu Bukena Zambeto Jinu Bukena Bechinu Amichin Tuvana zitusu Imuyandi Beto Babota Tuka Tuvana zitusu Imuyandi
ile ni sanisi na jojaka ko Samolo bakanikini usimu bongo bakanikini emwana semibe bakanikini ile ni sanisi na jojaka ko Ngele monolo ngele kuya tukangele baba naye fumane kanisa lukika tumatimani si mono ngele baba naye fumane ngele monolo ngele kuya tukangele baba naye fumane tumakimani si monongele kwa bwana yefumane mukimbangu wabikula ngizula memukongwe jazibabingi kabanzeiko mukimbangu wabikula ngizula memukongwe jazibabingi kabanzeiko monongele ngingele kuya tukangele baba naye fumane alisalukika tumakimani si monongele baba naye fumane ngingele kuya tukangele baba naye fumane tumakimani si monongele baba naye kuya tukangele baba naye fumane kanisalukika tumakimani si monongele baba naye monolongi ngele kuya tukangele baba naye fumane kanisalukika tumakimani si monongele baba naye fumane monolongi akongo tamakwame yaiza munza nazibabingi kabanzeiko monolonga kongo tamakwame yaiza munza kanzingo mweno mukunkwikila ngele monolongi ngele kuya tukangele baba naye fumane kanisalukika tumakimani si monongele baba naye fumane ngele kuya tukangele baba naye fumane kanisalukika tumakimani si monongele baba naye fumane salukia izilamunza imulu sikimisa ivola katuka mubangala salukia izilamunza imulu longile idivola katuka mubangala monolongi ngele kuya tukangele baba naye fumane kanisalukika tumakimani si monongele baba naye fumane monolongi ngele kuya tukangele baba naye fumane
makimani simo nongele baba naye fumwane Tila Kongo ya lusongeleyo makongo ya lubeni Kavula kutuka jaka vunako Tila Kongo ya lusongeleyo makongo ya lubeni Ntangidyaka nzenza pelulo sabyo Tila Kongo ya lusongeleyo makongo ya lubeni Kavula kutuka jaka vunako Tila Kongo ya lusongeleyo makongo ya lubeni Ntangidyaka nzenza pelulo sabyo Ngele kuya tukangele baba naye fumane Kajisalukika tumakimani simo nongele baba naye fumane Kongo lusala gambote Ngele mono longi ngele kuya tukangele baba naye fumane Kajisalukika tumakimani monongele baba naye fumane Tiluluza mpumugi mbangu zetilunga nanade Babu kwa tulendo tweti bingira Tiluluza mpumugi mbangu zetilunga nanade Kwanza kakipebe tunatambula Tiluluza mpumugi mbangu zetilunga nanade Babu kwa tulendo tweti bingira Tiluluza mpumugi mbangu zetilunga nanade Kwanza kakipebe tunatambula Makimani simo nongele baba naye fumane Lusala gambote Ngele monologi ngele kuya tukangele baba naye fumane Kajisalukika tumakimani simo nongele baba naye fumane Lusala gambote Ngele monologi ngele tukangele baba naye fumane Kajisalukika tumakimani simo nongele baba naye fumane Kongo lusala gambote Ngele monologi ngele kuya tukangele baba naye fumane Kajisalukika tumakimani monongele baba naye fumane Matondo wabu tulweki mukabudia nzole kabudia mbanza matadi mogisitumaanisina mu kinati maza kunga miole matondo Utuvana lengo kyaku Emono pasi anunga vanza Utuvana lengo kyaku Emono pasi anunga vanza Fumu kimbangu Utuvana lengo kyaku Emono pasi anunga vanza Utuvana lendo kyaku Emono pasi anunga vanza Fumu kimbangu Utuvana lendo kyaku Emono pasi anunga vanza Utuvana lendo kyaku Emono pasi anunga vanza
Alenga bien. Kandi umosimu batekolo wapova kwa baya ndivo kaite moko kakumata mongo wakikumba kakutufidisi kasi kakumfina ya tombokoloko Masimu matekolo wapova kwa baya ndivo kaite moko kakumata mongo wakikumba kakutufidisi kasi kakumfina ya tombokoloko Kali umasimu batekolo wapova kwa baya ndivo kaite moko kakumata mongo wakifumba kakutufidisi kasi kakufina ya tombokoloko Batekolo banwani nanka ndambizie batekolo banwani nanka ndambizie kandambizwa neni kukutuna batekolo banwani nanka ndambizie kandambizwa neni kukutuna Idina saka kena wapako basaka wapate na ye Nisitulizati monika Wena moyo tubangene bifunda ye tatamana nziha Nateye kumango wakifunga mudi Idina saka kena wapako basaka wapate na ye Nisitulizati monika Wena moyo tubangene bifunda ye tatamana nziha Nateye kumango wakifunga mudi Batekolo banwani nanka ndambizie batekolo banwani nanka ndambizie kandambizwa neni kukutuna Batekolo banwani nanka ndambizie batekolo banwani nanka ndambizie kandambizwa neni kukutuna Wamata mama yo ilaba uba kuita migonda ye Linga sana kweza sana Yemoni makanda mbisi ya kabutulao Téléphone soutien. Muda kingi Protocole. Bata téléphone, bazo déranger. Bazonga ba téléphone. Wamata mama yo ilaba uba kuita migonda ye Linga sana kweza sana Yemoni makanda mbisi ya kabutulao Muda kingi Batekolo banwani nanka ndambizie batekolo banwani nanka ndambizie kandambizwa neni kukutuna batekolo banwani nanka ndambizie kandambizwa neni kukutuna Niluluzena yeto mulo kisakipuna bambata mongo Walona kanda mbizie Walona kanda mbizio Rameni kabutula Walona oela kisakumongo Niluluzena yeto mulo kisakipuna bambata mongo Walona kanda mbizie Walona kanda mbizio Rameni kabutula Walona oela kisakumongo Batekolo banwani nanka ndambizie batekolo banwani nanka ndambizie kandambizwa neni kukutuna
vizmaneni kukutuna. Wakakuchukuma la wakakutitili kwa tili kwa kwe. Yani wabakaita bodamu ya idilu kakete muzira kajukeni manina. Wana miti bamaza mama yoila. Wakakuchukuma la wakakutitili kwa tili kwa kwe. Yani wabakaita bodamu ya idilu kakete muzira kajukeni manina. Wana miti bamaza mama yoila. Tanzania Pungu Kamona Tanzania Kongo Leti kwa Muswa kwa Ningele na Palama Wabaka Njengoro wapidika Fumu Simbangu Mukwiza Fulu za Kanda Jeto Wabaka Njengoro wapidika Fumu Simbangu Mukwiza Fulu za Kanda Jeto Tanzania Pungu Kamona Tanzania Kongo Leti kwa Muswa kwa Ningele na Palama Wabaka Njengoro wapidika Fumu Simbangu Mukwiza Fulu za Kanda Jeto Wabaka Njengoro wapidika Fumu Simbangu Mukwiza Fulu za Kanda Jeto Oh mwela Kongo Mwela za kutulombele Oh mwela Kongo Jiri kwa Fulu za Kanda Jeto Oh mwela Kongo Mwela za kutulombele Oh mwela Kongo Jiri kwa Fulu za Kanda Jeto Voilà la première chanson. Voilà la première chanson. On va y mettre des chansons comme les autres. Umukimangu waboba kwa mutafadi Ngeka una kwa ebeta kitwadiko Ngeye una kalamangi Natelo nika natelama Ngeye una kalamangi Natelo nika natelama
kiswadiko neye una kalamangi natelo nikana telama neye una kalamangi natelo nikana telama omwela kongo ngoloza kutulondele omwela kongo silitambulu takanda jeto omwela kongo ngoloza kutulondele omwela kongo silitambulu takanda jeto Butapadi bukakala kundo kimbuki wamona ne mwana temi mwote kaka basimana baba basilulu zilungane mwote kaka basimana baba basilulu zilungane Butapadi bukakala kundo kimbuki wamona ne mwana temi mwote kaka basimana baba basilulu zilungane mwote kaka basimana baba basilulu zilungane omwela kongo ngoloza kutulondele omwela kongo kilitambulu takanda jeto omwela kongo ngoloza kutulondele omwela kongo kilitambulu takanda jeto omwela kongo ngoloza kutulondele omwela kongo kilitambulu takanda jeto omwela kongo ngoloza kutulondele omwela kongo kilitambulu takanda jeto omwela kongo ngoloza kutulondele omwela kongo kilitambulu takanda jeto omwela kongo ngoloza kutulondele omwela kongo kilitambulu takanda jeto Nyoko Matondo Petit Santamana Yimiruza Makabu Isavo zi orchestre na Yimbila mu parti ya zone c'est vous audio et tu vas les kaka minute kunga umosi kwa kinati masa boki kabuja nkembo una baka kunga miole kadi mandaka manda bedi na c'est vous audio